2 Batallón Aumento del Militar en la Liga ng Probinsya del Basilan del Pasaumes es el cosa y revela el gobernador Jim Saliman Hataman na una entrevista na Lamitan City en antes aga. Asigun pa con ele, personalmente ele apidi con na presidente siguiendo el sin descanso terorismo del mencionado grupo y mga serkano syudad como na Zamboanga. Nagdagan kami ng 2 batalyon, no? 74th at saka yung 68. So yung nakuha namin na area na Abu Sayyaf, nilagay namin yung 1 batalyon doon. Por causa asigun ko na aumento soldado, forcemente yaman surrender na militar, el cuantos mga Abu Sayyaf isila asigun ta antisipa pa con el número del mga surrenderis este semana que viene. Na mas temprano palabra del West Mincom, kaya asigun tali pa siyempre na probinsya, si Puruji Indama, el líder del Abu Sayyaf na Basilan, que del mas temprano target del di la guerra na Baguindan, itipo-tipo Basilan. Takre asigun el militar, que no hay pa siyempre ginalejos, si Puruji Indama. Mensaje del presidente con el constituentes, si Rabiao man asigun con el gobierno, hindi propio el paraman rebelde dayon. Sino debe habla con ele el cosa el problema, para pwede arigla con este mga asunto. Kung maaari lang, kung may galit kayo sa gobyerno, paalamin mo lang yung mayor mo, dyan man si gobyerno, o yung pulis, o yung militar, sabihin mo may reklamo ako kay mayor kasi inaabuso kami dito o walang hiya kami. At pupunta ako dito at makinig ako. Unang daanin ka agad sa barila, walang mangyari niya, sabihin ko sa'yo. Walang mangyari ang buhay natin. Mientras tanto, untok tumen también el presidente Rodrigo Duterte con el personajes del PNP na Zamboanga City, donde ele yaman award con el familia del mga pulis quien niya muri durante el día la operación y mandamiento del día de trabajo. Ya dale también award con el mga pulis quien niya tiene grande acontecimiento na operasyon contra el droga, como el Police Station 9 na Ayala ta encabeza si Chief Inspector Karib Muharram. En cambio con el presidente mismo ya dale con el 250,000 de pesos cada uno kanila. Kawasalan Municipal Police Station, Ayala Police Station. Can you come back here? Tinuod mo na mo inyong kwan? Walay tikas. Di ko katuo ba? Bitaw, I'm giving you 250,000 each. Unit Kuha sa PMS, Presidential Management Staff. Where are you? Where's the money? Mga polis ni pusilon tadre. Uno del mga cosa ya elabora el presidente, el su deseo hace descansa con el problema del terrorismo aquí na Mindanao y el pelea contra el droga y el tapidi bastante tiempo hace descansa con durante el su término. Sa bubuis ito. Really. Complaining about the number of persons killed itong dito sa operation against the drug problem. You know, I lose 2 policemen a day all over the country. And I take time to go there not only to condole with the family but also to show my solidarity with you. Nuay tarda el presidente y bula enseguidas usando el presidential choppers para na ciudad de Davao lang tarde. Albert Luna, Dateline Zamboanga.